و کلین نف دولتی عربی اوروپی امریکی دبیجن بندا و موصل ماترسیه که مزن یا حرفین لسره اف یک دو اگر حرفت چه سیناریوی که درست ببه باندورا خراب لسر کیجان باجار عراق و وره برچاف تا چند باندورا و آبوری دیا مزن به سه چاره حتایی بو مانا بندا و موصل امدد برنامه و هفته دا بحث کین خیر بن بو برنامه آبور ازم بختیار عبدالعزیزی ده برنامه رابوری یه آبور دا مبحث لسر میجویا دانینا بندا و موصل چوانیا هلبجاتنا جه دانینا ایکم بره بنیات دیواره و درستگرنا بندا و بچه مرم بویه چند داهات جوه بندا و سالانه ودگره اگر درست به بدلی و ورگرتن به تمامی مشروع وکرن ده برنامه و هفته دا ام ده بحث لسر مترسین لسر دیوارن بندا و موصل کن بوچی نها بوی دنگ روژاوا جیهان دمترسیه دا چما بندا و موصل و به حرفه پیکاته بن ارد و سر ارد یا بندا و موصل چاوایه خالا لاوازیه یا و بندا و لکودریه جه آلیک دن و کلین نف دولتی ین عربی، اوروپی، امریکی و حتی ین عراقی بخوشی روژاوا بندا و چاوان شروعت کن آینده و بر بچ آقار و دچه شارزاو بسپور لسر چند رابوچونان جدا جدا بن دبیجن پیکاته جیولوژی یا بن ارد یا بنداو خالا لاوازیه و خالا لسر کوکبونه کو بنداو و بروخه اگر مترسیه که درست و راست و مازن لسر بنداو هبه او دکوه بن ارده پیکاته بنداو موصل او بره بنداو موصل لسر هاتیه درست کرن امی شروع بکن سروک ولایت ایالات امریکی دبیجه عبادی که مترسیار روخانیان حرفینا بندا و موصل هیا یعنی پشتی داعش تازه دبیجه روخانا بندا و موصل دروجه ودا هیا مترسیار چی داوه؟ مترسیار هندک تخین بریل ورد هن هندک تکوین جیولوژیت هن اول مترسیار که مازن اتخنا سر بی یعنی هین جیولوژی دبیجن اول نموزجک او نموذجه پیکاتا وی بریا چاویا بوچی ماترسیال سر بنداوه بی چاوا بروخید ایکش تشتن سرکی او گیچه او گیچه تیت حلاندن اگه همسا که نویدن که گلکا دیاره او گیچه دو گردیلین آویت ده هی نوخته وان دو گردیلا برده تو ورد گیریته و اوت بتا سبب که او گیچه بحالیتو بتا نوع جديد بجني أنها يدرات الجهورينا في والأودي أبد حاليات في جهة فالا دو تاجي جهة فالا بو ديجي هيت ديك كارتكنا كامازن السر توازنه وهيكليا سدي دي تقدر وفي عندي بروجة الهرل دامزران ناوي صالة 1985 حتى أبرو تحشية بوتذكرين استانه كامازن يا أبي بكفت السيرفي بري دشيت خل برجري نخل أبا تحليتن وقت حاليا جهويد متفالا الفي اف بستانا اوه ويا جرانيا لشي سدي بخوجي بتا اگر بو هندي كو اف هيكليا سدي يا هندسي يا اندازوي تكيبچيت اندازا سدي جالك يا مترسي ده هكا هاتو چند ملي سنتيمتر تك چون او چند مليار اوه دكارك خراب كان والسدي ديشون يعني جبلي مثلا اف بره وگاوه اوج دزدش کردید خود یت اچ تو یعنی اچ تو اوج دزدر برای که خوابش درست بید چند خول بر ابو خو برای که خوابه یعنی ابو خو صناعی تدشکاندجی چونکو بوچی اوی دو اسکیل جیولوژی قیاسی دو یعنی برای که خوی ضعیفه
بس التحملها هندينا كتشنكو أفبرا هر وقت كتو هر بروجة كي خانية كي چهار قاتل سرويتشي كي أول بنواشي خاني بيت تحملنا كد دبتا أجر بو هلوشان نوي بس الفيري جار السراوي افتح شكيه برنامج تحشيه يمكم يهات يدانان ويبردو اوكي ام تعقيب كاين دشكت يعني بله بندوفك السيرفي بيري هات يدرس كرن يعني بله أبا جيتشا أف جيتشا تحليل شناوي برنامج كيمنتوي هاي تيتا كارينان بردوامين ده كتو ساكي الفيدر كي أفا چیمنتویا چوی ودرکه. اوه همی چیمنتویا اف جهت والا چیمنتویا پرکری. تکل بورین آدمی تیتا خارن. تیتا خارن. بوشای درست بید. چیمنتو چی تجهیه هیچ اوه کی نهال. اوه اگه ساکت کلوز کرد ساکت اوه همی چیمنتویا چوی تیدا. و اف چیمنتویا چی تیدا یعنی اوه مترسیه ناهیلیک. وکولین نفدولتی وکولین نافخویی جسر دو آلیان لسر دو بیرو بوچونان جدابون هند جوان دبیجن مترسیه که درست و مزن لسر بندا و موصله هیا آلی عراقی ویکی رد که لجه همویان گرنگتر مترسیا کل سر دیوار بندا و هاتی دیار کرن ده وکولینا دسته اندازهی یا امریکی دابو که هجمارک جنوقوکرین خواه هنارتن بن آوا بنداوا موصله ده درکتنا خواه دا دیار کرن کشکفتن گلکن مزن لبن دیوار بنداوا موصل جه انجام وحلیانا بیکهاتا بری لبن آوا بنداوا موصل آشکرا بونه او یک وان مترسیان گلک بهز دیگه جه آلیه کدن سرکردایتیا امریکا اوباما دبیجه مترسیه که مازن لسر جیانا 7 میلیون هفولاتین عراقی هنه اگر بندا و موصل بروخه جبر کل در دورین روبار دجله حتی بسرا و باندوره که خراب بکه لآلیه عراقی عبادی و که سرک وزیر عراقی دبیجه ام وان گودنان رد دکن بندا و موصل به تمامی یا ساخلمه لی یا گرنگ او امویه که بزانن الحقيقة الكثرة الحديث براستی گلک آخافتن لسر هرفینا بندا و موصل هات نگوتن بطایبت لوان دمین داویه و به پشگردای به وکولینا گروپ اندازیارن امریکی کل کانونا ایکی سال 2015 پیشکش کرده بو دیار کرده بو اگر هرفینا بندا و موصل هیا براستی جی اموک شارزاین عراقی و طایبتمندین بندا و موصل آگدارن لدیف مانا موکار ما لسر بندا و موصل بزیدتری 30 ساله بندا و موصل حتی نها به بردامیا برنامه خوی نوجن کرن و داگرتنه گارانتیا مانا خوب آوائه که گلک باش ده پارزه هر سال 1990 حتی ایروژی کار نوجن کرن و بردام کرنه به دست کادرن عراقی بردام نو او ایک دوپات کرن که هیچ مترسیک لسر بندا و موصل یا نزیک بونا حرفاندن نینه او همو دستگاه آمیره به آوائه که ارینی کار خود کرد آلیه باشور کردستان حکومت هرما کردستان دیکل کیجان آلیه او دبیجه گوتنین اوبامای راسترن مترسیل سر بنداوه ها یان گوتنین عبادی گوه بتنه هندک هفکشین سیاسی و ین آبورینه گوتنەکەی ئۆباما پشتبەستنە بە بنەمای زانستی و باگراوندی ئەو هەموو دراسات و تەسامیمانەی کە لە ساڵی 60ەکانەوە لە بدایەتی 60ەکانەوە لایەن شەریکەی هارزا و شەریکەی تەکنۆپڕۆم و ئەنواع شەریکاتەکان و مەسی خوبەرە عالەمیەوە کراوە ئەوان چاک دەزانن کە نێژووی دروستکردنی بەنداوەکە چییە بەڵام ئەو جوابەکەی عەبادی تەنها جوابێکی سیاسیە ئێمە بەڕاستی چەند جار بە ڕاشکاوی پێمان گوتون کە کێشەی بەنداوە دەبێت حەلی بۆ بدەنرێت وەکو ئەو حەلەش کە لە کۆنفرانسی ئیستانبول کرا لە مانگی 2 ساڵی 2010 کرا کە تەوسیاتەکان بڕیاردرا بە دروستکردنی دیوارێکی کۆنکرێتی لاپستی واتە لە سەروی بەنداوەکە بە درێژی 3650 متر و بە قوڕی 220 متر هەتا کۆمپانیای باوەڕ تەکلیف کرا کە ئەو جیهازانە دروستکرا ئەوە جێبەجێ دەکەن وە کۆمپانیای ترێڤیش ئامادەی خۆی بە ئیتالیا بڕێن لە بینی کۆمپانیایکی باوەڕی ئەڵمانی و ترێڤی ئیتالی بێن
ئیشەکە جێبەجێ بکەن کە کولفەکەی نزیکەی 2 تا 4 میلیارد دلار دەبوو ئەوە بڕیاریشی لەسەردرا بەس نازانم لۆ نەچۆ بڕن حیزی تەنفیز چونکە بەڕاستی کێشەکە خەتەرناکە. برزان جبلی کو پیکاتا بنداوا موسلی و ساعتی درست کردن کو گلک مفاجه بهن ورگرتن میناکا چاندن گشت و گذار جنافبرنا لافان کم کردن پستانا آوا مزن لورز زبستان و بهاران آنها لپشت ما دیاره کو هند دری هند لبنی سنداو یعنی بنداوا موسلی اف دریه جبوی برهم آنینا کاره ببون ددمن خدا لسال 1908 آن دست پیکا درست کردن بنداوه روزانه 1005 مگاوات که به دادن پیکانین لنها آستاوی گلک دا کتیش برای ماترسیا کو لسر بندا و هی و دبیجن ماترسیا روخانه لسر اف بنیگتی بیجی وگرایل سر برهمانی ناکهره بیجی آلیه کیجی آلیه دن هند بینن کو دو دری لپشت من دیارن دری آلیه چپ هر به تمامی جکار کفتیه دما 3 سالانه دریا آلیه راستی جی کسک نکاره وی که بکه کو به تمامی به بکار آنی جبر کو اگر دریه کار بکه دریه کار نکه باندوره که خراب لسر دیوار بنداو درست کش بر وی که هر دو دریه کم کرن و درخستن آویل بنداو موصل آنها جکار کفتن و که هندبینن کار نجن کرن جی به تمامی لسر بنداو بردوامن. اگر بیردوزن حرفینا دیوار بنداوا موصل به هیراتی لبرچاف ورگرن اره باندورا حرفیناوه کارتکرناوه یا خراب و حتی کودرا عراقه بخواه بگیره او حتی ناوراست و جیریا عراقه به تمامیه یانده هر دو لیوارن روبار دجله حتی کنداوی اگر مطرسی لسر بلندبون و نزمبونا پنگیانا آوه به لپش دیوار بنداوا موصل امی چند بیروکه آنور بگیرن به تمامی امی شروع بکن. اگر بیردوزا حرفینا دیوار بنداوه به کتوارانه ور بگیرن دو بیروکه هنه ایک جوان اگر کنگ دیوار بنداوه دا دروز ببه به فرهیا 100 متران و به بلندهیا آویل پش دیواری به 300 متران. لیوی دمه فرهیا آویل سنتر باجار موصل و بگه 2362 متران. پشتی روخانه دیوار بنداوه و درکتنا آوه پشتی بورینا 6 دمجمیران و آو بگه ناوندا باجار موصل به بلندهیا 15 متران. ده پشترا آو ریا خوادگیره و بردوام دبه پشتی 29 دمجمیران آفدگه سنتر باجاروک بیجی. لهر دو لیوارن روبار دجله لناوندا باجاری به فرهیا 3288 متران هر دو آلین روبار دجله آفداگیر دیگه به بلندهیا 8 متران. لفرجی آف و تسوناماوه و هر بردوام به بر بناوراستا عراقه و پایتختاوه بغدایه. جه هر باجاره کدن پهتر فرهیا آوه لبغدای ده پیش بینی کرن که دیگه 4 کیلومتران لناوا سنتر پایتخت عراقه. پشتی بورینا 7 دمجمیران جه ایکم ساتا چرکا حرفینا دیوار بنداوا موصل که بلندهیاوه دیگه 7 متران لناوندا بغدایه. او بیروکه ایکی بو. بیروکه دوی اگر کنک به فرهیا 200 متران به بلندهیا آویل پشت دیوار بنداوه 319 متران لسر دیواری و ببه. لوی دم فرهیا آویل ناوندا باجار موصل و بگه 3300 متران.
به بورینا 5 دم جمیر و 30 خولکان بلندیا آوه ناوندا باجار موصل به بلندهیا 22.7 متران و وردیتن لی او یک و آوه ناراوستینه. پشتی بورینا 25 دم جمیران فرهیا آوه لناوندا باجار بیجی و بگه 3400 متران به بلندهیا 14 متران. چونا آوه بر به ناوراستا باجار بغدای و بردوان به ماترسی هدی و نزیکی ناوندا پایتخت عراق ببه. دما فرهیا آوه لناوندا باجار بغدای دیگه 4.5 کیلومتران. پشتی بورینا 6 دم جمیران آو لناوندا بغدای به 8.4 متران و بلند ببه که بویه که جبلی زیانن گیانی مزن و زیانن جنگهی و پیش سازی و کشتو کالی و مرووی و کتواری و شنواری لعراق پیدا ببن. اف تونل هاتیا دروست کرن لدم بر بنیاتی و بنداوه هاتیا دانین تونل درجایاوه 2100 مترن فرهیاوه 3 مترن بلندایاوه دیگه 3.7 یعنی نزی 4 متران دروست کرن و تونلش بویوه که ودگره شارزا و بسپوران کل سروه بنداوه کار کریا حکومت بغدای نوید امی آگهدار کرن که دوی سخبریه که بردوام بو دیوار و بندیوار بنداوه بهی کرن جبوی که ماترسیا حرفینی لسر بنداوه کم ببه اف تونیله به دریجایه که گله که مزن یا ماترسی دار لبن دیوار بنداوه دچه برز یعنی همی کار زحمت و اف ماترسیال سربندا و موصل هی اف آمیره بکاری راد بید که به ماترسی نهلی چای کاری بی آمیری نفق حمي مقسمة ومقطعة مقطع صلال حتى في الرخي بيجد عمق حفرة مقطع حفتين مثلا عن 6 حفتين متر دي حفار ايد دي برنامجي مهندس دبيستي ابي بيري بكولا حفتين متر اشتي كولا حفتين متر لبرا خدني آبي قياس كتن هر 5 متر دي آبا قياس كت آبا درد كفتن هكا آب قالك زيده بيش حفتي 5 لتر زيت اللي هاد دي سكنت حفارة وان بوريا حما دري خدش دربه بوريا تحشي دابا زينتن بس تشيمنتو هيك تشيمنتو حاضر بومش دربه تيتن محطة رئيسي بینا وان بوریا متر گونیوه یعنی درجایا 3000 متر و اف بوریا دانان یعنی درجایا دیوار سده بله هذا نبورين هذا بيرن بس ما حتى مجال كونكريتي ما عاصني دينا حتى 2 متر ونيفا كونكريتا بجنة كيس ستاند بايب ما يدينا دا چمتو خو بگرد باش وقت تحشيد كتن ما كافا نبتن لچوا كبي دين تسر لازم كبا دين تسر غلق كتن يعني بگرتن کیراتیا وان بیرا جداش کش دیوار 3000 متر تو بیرا بدانی بید همه هندی کیر نبن یعنی کیراتیا وانش کمیه و زیده چند بیناوه هست قالك كير 150 متر يش حما كمتر 7 متر چما ترسیه که مزن لسربندا و موصل دروز ببه باندورای ودگره سر باشور کردستان یا نه حوالاتی کردستان جویه که بترسک و بندا و موصل اگر روخیا و باندورین خراب لسر جیان و سامانین وان بکه یا انج باشور کردستان او یک دوره جبوی که بیردوز و بیروکین جنافچونا دیوار بندا و موصل به تمامی جهف کشه نف دولتی جهورکین شارزا و بسپورین جیهانی در بهت جبوی که بندا و که ساخلم
به تمامی لدیف بیورن زانستی لباکور باجار موصل خوارا گره که دبیجنه بنداو موصل دوی امهن زانیارین هیر دمیجوا بنداو دا براورد بکن دیگل داوی چاره هتایی بو بنداو موصل. جه سالا 2003 و هتانها عراق سالانه 500 میلیون دلارن و که خرجیات ددانش بوی نوجن کرنا بنداو موصل به تکرنا 200 طن چیمنتی و پنتونایت سالانه بو بندیوار بنداو موصل. جه سالا 1986 حتی داویا سالا 2015 زیدتر جه 100,000 طن چیمنتو پنتونایت هاتنه دانین لبن دیوارن بنداو موصل برای هند بورین دایم آنکوین بردوام به کیراتین جدا لدو ماهی چره نامینن و روژک وره چیمنتو پنتونایت جی مفای ناگهی نبن دیواره جبر ویک دوی داوی چاره هتایی بو بنداو موصل بهت پیشنیار کرن. چاکە چارە یەکەمیان دروستکردنی دیوارێکی کۆنکرێتیە بە درێژی 3650 متر کە دەکات درێژی بەنداوەکە و بە قوڵی 220 متر کە ئەو قوڵیە تەخمین کراوە کە تەبقاتە جپسیەکان تا ئەو کاتە بڕۆ ئەوە کارێکی بەڕاستی گرنگە یانی و کارێکی ئاسانیش نییە و شەریکەی تەخەسوسی دەوێت کە باسم کرد شەریکەی باوەڕ و ترێڤی و کورفەکەشی تێچووەکەشی لە 2 تا 4 میلیارد تێچووی دەبی بەڵام دومیشان ئەوەیە کە فکر لە تێکدانی ئەو بەنداوە بکەوی بەنداوی بادوش دروستکەی کە نزیکەی 10 تا 12 میلیارد متر سێجا ئەو دەگرێت بەڵام تۆ بەنداوێکت هەیە بچێ بەنداوێک تێک ئەوەی دومیان پێم وان بەختیارێکی سەلیمی نازانم هەر یەکەمیان کە دیوارە کۆنکریتیەکە دروست بکرێت و دەشبێت دروست دەکرێت ئەگە دروست نەکرێت ئەو زەنگە خەتەرناکار دەمینێت. پێدوی چەند وەختی هەیە حتا دیوارە تەمامەت بیت؟ تەسەور دەکەم لە چەند ساڵێکی دەوێت 2 تا 3 ساڵی دەوێت بەلای کەمەوە لە کاتی دەست پێکردنیەوە بێزگە لە دروستکردنی مەچینەکانەوە نەعین دەتوانم ئەگەر لە ئێستا دەست پێ بکەیت 4 ساڵی دەوێت. دوور چارەهەنە ji بۆ ڕاکردنا vê matirsiyê li ser 7 milyon hevwelatiyên Iraqê. Li dawiyê divê ev bendav ji avê bi temamî bihê betalkirin û dîwarê bihê ji nav birin. An ku bendava Mosul li wî cihî li bakurê bajarê Mosulê nemîne. Ev yek ji wan xalan e. Lê ev wê xwesaretiyên mezin ber bi hikûmet û aboriya Iraqê bêxin. Çareya duê divê bendavek weke cihgor li dîratiya sîh bû 5 kîlometran bûlayê Bexda ku dikare nêzî 15 milyar metrên sêca li pişt dîwarê xwe ragire. Bi firehiya hemî ava bendava Mosul zêdeyî wan avrabûnên li ser rîbarê Dicle jî dروست bin. Bi vê yekê matirsî li ser navarast Bexda û jêriya Iraqê Basrayê namînin. Pêşinyara sê ya ku ji hemûyan berçavtir û rezamendiyeke mezintir li ser hey, divê bi kujmeyên gelekên mezin dîwarek bi dirêjaya dîwarê bendava Mosul bi sedan metran li jêr erdî bihê drustkirin, heta ku dîwarê bendavê bi pêkhateya cîolojiya xwe ve li bin dîwarê bendavê bikaribin berhingariya pestana mezin ya avê li pişt dîwarê bendavê bikin. Ev dawî çare ye ku divê li ser bendava Mosul bihê kirin. Lê li berî vê yekê divê bi zûttirîn dem kompanyayên taybetmend yên cîhanî hevkariya kompanya û aliyên hikûmeta Iraqê bikin ji bo ragirtina dîwarê bendavê. Eger ne, matirsiyeke mezin bi gotinên şareza bisporan wê li ser jiyana hevwelatiyan dروست be. 26 xolekan mezintirîn bendav li Iraqê bendava Mosul mexist jêr hawkêşeyeke aborî ya şîkarî ya meydanî. Di encamên dawiyê da bi hemberkirina wan belgên ku heyn bendav bi gotinên şareza bisporan di metirsiyeke mezin da ye. Temenê wê gelek kêm bûye. Dibe li van nêzîkan ev bendav biroxe. Belgeyên wan jî dibêjin ev dîwarê li piştamediyar dikare 11 milyar metrên sêcayên avê li pişt xwe kom bike. Aniha nêzî 4 milyar û 500 milyon metrên sêcayên avê li pişt wî pengiyane. An ku hindek di ser êk ji sê ya şiyanên vî dîwarî av li pişta wî rawistiyaye.
دیوار یه تکمنه لجیریا اردی یا لاوازا و تمن کرته او روخانا بندا و نزیک دیگه بگوتن شارزا و بسپوران تا بابت کدن یا آبوری و شیکاری کدن یا میدانی آبور باش بمینن